Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangeg. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Iti umuna apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert, intay na amuan a nakaipundar daytoy iti balay, babaan iti panagtrabaho na ijay oman. Ipapaay na amin akasapulan, wenno dawatan ti asawa ken anak na. Ngem ti di na ammo, luklukwan gayaman ti asawa na. Iti saan aninamnama apasamak, nagsakit daytoy ket na opera nga isu ti makagapo no apay a pinagbakasyon pay laeng ti kumpanya a pagtrab-trabahuan na. Ket iti panagawid na ditoy Pilipinas, ditoy nan anaduktalan ti ar-aramidan ti asawa na ken ti mismo a kumpari na. Intay nga rodan ituloy adenggan ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Albert. Nagsakit, Rose. Nagsakit ti kasto niya naramin mo kanya. Pagkawanan na, Albert. Jaging gagara ti amin. Nasuliso ka klaan nga po itinabayag ang kaawan mo. Saan nga umanay arason na ita? Albert. Alam amin akagawaam ket pumanaw kan diti balay ko. Nawaya kayo nagdenay ti lalakim. Panaw! Gusto ko mantay ta, Mami, Daddy. Sige! Pumanawag! Ngam ikuyog ko ti anak ko! Gusto, Mami, please. Oh my God, Erika! Oh my God! Sumurot ka kanya. Panawantan ni Daddy. Saan? Di mo alam ni Erika. Mami, Daddy, gusto ko man. Oh my God, Erika naman! Mami! Batam ni Erika, Albert! Saan? Daddy! Maasi ka kung mamati ti anak ta! Masaksakitan ni ti aramidam! Pumanaw kan, Rose. Pumanaw kan kat di ka nagpakita pa iti uray ka naman. Panaw! Hi, Sir Albert. Welcome back. Hello, Sir Albert. Uy! Ha? Ada ka di ibagbagam, Ivy? Ay, pasensya ka. sus! Di mo ko na kailiw mo man ang ti pamilya. Kat no kaawid mo lang mat iti Pilipinas. Ivy. Hala, nagunag matanday ta sa naay mo, sir? Ada ka di parikot? Linukonak ti asawak. Anya? Nagsakit. Inaramit ko mat amin na kabalak. Inted ko amin akayat da. Inikak inay tinapintas sa pagnadan. Inted ko tinarang ay apanagpiyag. Anyan. Takas to'y magkayam ti isubat na. Pinanawan nak. Kat mas pinili na't si Murot iti lalaki na. Tinasakit. Inkuyog na pa iti anak mi. Sir Albert. Nagsakit, Ivy. Nagsakit. Oh, sorry, sir. Diyan ka mo kastagayam tinapasama kiti panagawid mo iti Pilipinas.
pasensyakan. No si kamat tanti pang ibagbaga kiti sakit tinakam ko. Okay lang, sir. Sana bale. Amok akabaulan nyo dayta. Cheer up, Sir Albert. Ti Albert nga amok. Kat saan lang ka maupay, kan saan lang ka asumuko. Ivy, Amok, kan mamati ak amalasatang matlaan. No anyaman dayta apagdaldalanam ita, Sir Albert. babe. Amay ano dapat kwartam dita. Pawitak ko madananang kantatang. Anya? Kat naawan to pa yan ti pagbayad ko kadag iti bills tayo. Ken may sa dino nga iti pangip-ipanam iti birok ti arkila ti kotse. Kat inaldaw mo at arumrumwar ka. Ay, ako Insugal mo ka di manan, ha? ay, nagdakkel nga ro ti abak ko indirami. Anya ka mo tin, Bernie. Husto ko man ti panagsugsugal mo. Imbis na tulungan na nga agbirok. Saan mat? Takkarkarwam mat tirigat tayo. Danda ni awanan ka nan tayo. Ngam, tay tapay laang mat sugal ti asasikaswam. Apay no gasto sa mga minan ti pau-pau iti asawa makwarta. Ramon, tayo so tiyaramatan tayo. Saan, Bernie? Kwarta ni Erika dayjay. Jak mabali na pakibiyangan. Okit, kasano tayo ngay nga ron ita? Kasano ti kanan tayo? Agdiskitar ka nga ro da. Awanan ti amok a pagdiskitaran. Nalakag to pa'y amin ang dagiti alahas ko. Oh, daytoy langan kakaiso na nga aritos ko iti nabati. Okay, di ilakotan na ita. Iti kasta, ada kwartata. Ay, saan? Jak ila ko daytoy, Bernie. Regalo daytoy ni Albert Kanyak iti anniversary mi. Oh, di rimor matlang ti kinapurno. Siguro, kay limon ti asawa man niya, ha? Anay ko! Iba't naman ti imak, Bernie! Masaksakitan na! Ibagam ti porno. Kay limon Reging Albert, ha? Ano ka di, Bernie? Di mo amo ti lablabidan! Di ka kamanlangan! Papanamon, di na panawan ito'y. Rose, agsubli ka! Mami, agawid ta ni Jay balay, please. Jakon kayat dito'y balay ni Ninong. Kahiliw ko ni Daddy. Erika. Umay ka. Umay ka, tayo tulog ka niya balay tawanan pa yung amam. Anay ko, Ninong! Imak! Anay ko! Bernie! Ito ba itong tiimat anak ko? No, apay mat ngamin ngayon tugtugot mo pa lang na diyang ubing dito'y. Hoy, Bernie, ha? Di mo iramraman ti anak ko. Awan amo na kadagiti mapaspasama. Oh, salbak kayo kiti. Na kayo nga kinatimalas si tibyak ko. Panawan kayo manlangan. Baka uma kayo nga gina. Oh, Sir Albert. Agkapi ka pa Atoy, inyalaan kay ti kapim. Oy, wow. Thank you, Ivy. Oh, atoy ti biskwit. Ola, agkapi kayo pa, sir. Gusto pa iti trabaho. Ha? Aginanakamat, sir. Manipod nagsubli ka dito'y oman. Puro ka trabaho. Inton kwan, agsakit tumanan ti tiyan mo. Ivy, itala ngay magakan ka rito ay. Anya dayta, Sir Albert? Agyaman na ka. Agyaman na iti kanayon na kaandam iti sibay ko. Agyaman na iti kanayon apanangan andingay mo kanyak. Nawan ka lang siguro. Tsaka mo, nun yung tinapasamak ko. Awanan nyaman na, sir. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Agyaman na ka talaga, Ivy. Sus, awan anyaman na kunakmat, sir. Da kayo kit di man.
mabalin. Kidawag nga already na ko man awagan iti sir. Albert, kung namlatak makanya kon. Saan mabalin, sir? At data dito'y opisina. Sikat ti boss ko. Iso arumbang nalaang nga rod nga awagan ka iti sir. Kas pa ng respeto kan ka. Ivy. O sige. Di kan awagan iti sir. No, ilibre nak iti dinner ita. Ha? Ay, O anya, deal? day talaga ya. Okay, deal. Wen, kunak lang aro din mahal. Wen. Bayam. Tano makadawat ak ni Rose iti kwarta. Umaya ka dagos ni tayan mo. Kailiw ka nga minuna yan. Kaya't kan nga kan kinarakupen. Wen, mahal, wen. Ayaw ka, Bernie! Ayaw ka! Di lagi pungot, Rose. Talaga nga awanan ka itibatin! Daitibat niya! Gusto mo tala, hustol. Gasam! Pinanawak ti asawak, gapukan ka. Ngam kastoy laang ti isubad mo kanya. Awanan ka itibatin, Bernie! Nakakadi. Pagkalma ka kumalang, Rose. Sorry ka din. Past time ko lang na jaya babae. Mamati ka kumakanya. Hustod, Bernie! Nauma akon iti kasta nga ugalim! Gusto ka rin, babe. Sika ti ayayatek. Kunak lang arunan. Iso haustunan. Maminsan pa'y, Bernie, ah. Maminsan pa'y talaga apanawan kan! Di pumanaw ka. Apay di ko nam pagtatakkunan kaya. Apay di ko nam sikalang ayat ti babay. Nangalo dita. Hi, sweetheart. Good morning. Good morning to sweetheart. Anya kay nagita papeles? Surat mani po di korte. Tika di may papan iti annulmentyo? Well, Kat, anya kay di ko na ti korte? masapol ka nung agawid aki di Pilipinas. Tapno personal nga si kaswag ti may papaniti daytoy. Kasta ka di? Pasensyakan, sweetheart. Pati sika, may ramraman ka iti parikot ko. Awan ang yaman na, sweetheart. Okay lang mat kanyak. Sana bale, patsak ama ornos tumat lang day tabanag. Agyaman ak, sweetheart. Kat kasano, agawid ka nga ro di Pilipinas? Kapilitan, Kaya't mo ka diti sumurot? Iti kasta, ada kaduak. Katwa na, sweetheart. Okay nga ron. Sige. Tasi kaswe kung ti panagawid ta iti Pilipinas. Wow! Si kakaditi ng luto amin karagitoy, sweetheart. Dua kami kanimanang Susan, sweetheart. Tinulungan ang nagluto. Okay. Anya pala nga tikukuan nyo. Mangan tayo na, tani, mabisina kon. Sige, sweetheart. Agtugaw ka, takabilak tiin na po iti platon. Sige, sweetheart. Oops. Manang Susan. Sumango ka matan iti lamisan. Agigigdan tayo na mangan. Uwan nga agpay sumanang Susan. Sige lang, ma'am, sir. Di na ka di pakadalagan. Mga anak to, intun malpas kayo. Ay, saan Sumango kayon. Iti kasta, agigigdan tayon. Ay. Sige, manlagan, sir. Adan sama tao. Ay, mabiit lang nga ron, sir. Takitaag, no, sino na itatintag. Sige, manang. Sir,
Sino ti? Ha? Rose? Sana ngay may dito'y tapno agi skandalo. Imayak tapno agi daw iti tulong mo, Albert. Ha? Ni Erika ngamin. Aday di hospital. Anya? Apay? Ano ni Erika? Sigun ka dagiti doktor. Anang tamingkan ko, anak. At sakit na iti puso. Anya? Dakalagat na di kasapulan para iti panakaopera na. Iso pangasim. Tulungan na, Albert. Diyos ko. Awanan ti daduma pa amasit gak. Iso ngayon torturin ko, timay. Sige. Mapantay ti ayan ni Erika, Rose. Nasakit man. Ngamnasken nga ibati ko ni Erika ken ka, Albert. Rose. Amo ka na sa isaya ti agbali na kasasaad na. No aday ti puder mo. Malaksit dit ay ta. Maitid mo pa'y amin a kasapulan na. Kang ronaan ti amin. Amo ka di mo baybayan ti anak ta. Ketsapay lang kuma. Tamapakawan nakmatan ka dagiti adwa nagbasulakan ka, Albert. Nabayagan ang napakawan ka. Sapay ko ma, tagbalbaliw ka matan. Saan lang nga pare ti anak ta. Dudikat pare ti mismo abagin. Mami, Daddy. Oh, Erika anak, kumusta ang tirik nam? Anda ka di nasakit? Anda ka di kayat mo? Ibagam ang iha. Erika, anak. Kanayon mo kumaalaglag ipan. Iba't patag nakaunay-unay ni Mamim. Wan, Erika. Mami. Agsing-simpot ka, Wan. Di mo suksukiran ni Daddy. When, Mami? I love you, anak ko. I love you too, Mami. Mangan ka amangan, Wan. Iti kasta, daras ka nga umimbag. Wan, auntie? Adtoy pay. Thank you, Auntie Ivy. You're always welcome, anak. Kumusta ang tirik naman anak? Okay ka din? Siyempre, Daddy. Nalaing nga mintiners ko. Kastaya. When, Daddy? Ubing ka pa'y laang am mo umuntimang bola, Erika. Wan nga ron. Sanak amang bulbola, Daddy. Auntie Ivy, agpaiso ti bagbagak. Wala. Darasam nga ron ti agpaimbag, Wan. Iti kasta, makaawid tayo iti balay. When, Daddy? Aywan kayam. Sa dino ti ayan ni Mami, Daddy? Erika, anak. Di mo palang panunutan ni Mami mo, eh. Basta ka na yun mo alaglagi pa nagtibilin na ka. Ubing ka pa, eh. Isa di mo palang maawatan ti mapaspasamak. Daddy? Patsyak ang maawatan tumatlang intun dumagkal ka, anak ko. Ivy? Apay, Albert. Ada ka di bagam? Agyaman nak. Gapo iti kanayon nakaadam iti sibay ko. Aday ta ka manen, Albert. Apay ka di adi ka maumuma mangibagbaga iti dayta. Jak tupulos mauma nga agyaman ken ka, sweetheart. Dahito lang noon nauma ka na dumdumngeg. Talaga na uma ako, Albert. Ha? Namin anok ka di nga ibagaken ka. Apakaragsakak ti kastoy nga aramidag. Ken maysa, amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Saan ka di? Banag apagyamyamanak unay. Nang runa unay ti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti tao ang mangandingay, mangilala, ken mangipatpatig unay kanyak.
Kasta akmat, Albert. Kasta unay ti panagyamyaman ko iti Diyos. Gaputa si katiinted na akatakunay-nay ko iti tong palbiyag. I love you, Ivy. I love you too, Albert. Ita, Miss F, agpada kamin ang nag-for good ka ni Ivy. Kat adda kami ita dito Ilocos ang mga asikaso kadagiti negosyo nga inpatakdarmi. Kaasi ti Diyos adu matlatta ti maaw-awat ko a kontrata nga isu ti maysa a pagtataudan ti pagbibiyagan mi asa nga pamilya. Balasang meten ni Erica ket agkolehyon iti umay atawan. Damag ko ang nagabrod kanu meten ni Rose. Sayang laeng ngamin saan kami meten an addaan iti anak ni Ivy. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket sapay ko ma, taagserbi nga adal daytoy kadagiti padak a napamilyaanan. Toy pagayam mo, Albert. Ken ka pagayam, Albert. Iti daytoy abiyag, adu ti panubok nga intay pagdaldalanan. Adu ti parikot a sumangbay amang subok kada tayo. Ket kablaawan ka pagayam ko. Gaputa na ilasat mo amin dagita apan nubok ti biyag. Kadagiti papagayam tayo adumdumngag ita, agbalin ko mga adal daytoy, nang runa kadagiti addaanan iti asawa wenno pamilya. Ditay kumagpailuyos iti rikna tayo, panunutan tayo kumati mabalin nga ibunga ti anyaman nga aramidan tayo, nang runa kadagiti papagayam nga adda asawa na ije ballasiw taaw. Panunutan tayo tirigat kan sakripisyo da tapno maipaidala ang tinapintas abiyag kadagiti pamilyada. Alakastan pagayam Albert kat pagyamanak unay, tiing ka panangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay.